आज मंत्रिमंडळाची बसका जाली। बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान प्रसार माध्यमांक माहिती दिली। अजेंड्यांत कोविडाचो आस्पाव आशिल्लो। पळयात। देवदर्शन यात्रा आमची ओपन आसा। जेंका कोणा देवदर्शन यात्रेक वचपाक जाय तांच्यांनी आपले फॉर्म भरून ओके एक तर आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान फॉर्म दवरलेले, अदरवायज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान फॉर्म अवेलेबल आसा। 1000 जणांनी जर फॉर्म भरून दिले जाल्यार आमकां ट्रेन देवदर्शन यात्रेक धाडूं येता, बट 1000 जणांचे फॉर्म आमचे कडेन येवपाची गरज आशिल्ली। लास्ट हांवें जेन्ना चेक केल्ले तेन्ना 350 लोकांनी फॉर्म भरून दिल्ले। आमी एक ट्रेन इज आय थिंक फॉर द शिर्डी आनी एक वालांकनी अशा 2 ट्रेनी आमी ऑलरेडी बूक करपाची। अजूनय बी ज्या गोंयकारांक इंट्रस्ट आसा 1000 फॉर्म जाले काय देवदर्शन यात्रा वयतली। आमी मॉनिटर करता, सध्या ज्यो केसीस वाडटा ताच्या संदर्भात आमी सगळ्या जाणांक बाकीची सगळी प्रिकॉशन्स सगळ्यांनी घेवपाक जाय। एज एडवायज बाय आवर एक्सपर्ट कमिटी एंड हेल्थ मिनिस्टर तांच्यांनी काल एडवायज केला। दे वॉन्ट टू फॉलो द प्रोटोकॉल ओके, बट डेफिनेटली वील मॉनिटर द सिच्युएशन। आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सांतली डिसिजन सिटीजन एक्स पोस्ट फर्स्ट एप्रुवल फॉर द 2 व्हिडियोज 60th लिबरेशना खातीर केल्ले, ताका एक्सपेंडिचर एप्रूव दिले। प्रपोजल फॉर द एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द डिस्प्ले ऑफ द इलेक्शन रिलेटेड एडवर्टाइज ऑन द बस स्टॉप शेल्टर्स। तिसरो देर इज अपॉइंटमेंट ऑफ द 1 मेंबर ऑन द स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी मेंबर अपॉइंट केला। आमचो मेंबर आय डी शुक्ला हय फॉर्मर DGP। द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पोस्ट क्रिएशन केला। प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डॉक्टर रिचल बेतेलो ऑन कंसल्टंट एनेस्थेसिस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द गोवा मेडिकल कॉलेज। Ex post facto approval towards the purchase of the portable EEG machine in the Department of the Neurology in the Goa Medical College. Machine amount it is 11 lakhs 48,000. Extension of the pension cell in Accounts Department. Creation of the 1 post of the special private secretary, redesignation of the माझ्याच ऑफिसातले redesignation of the post to the OSD 4 म्हणून redesignation केला फक्त। Approval of the cabinet action plan for the approval for the of cabinet for the action plan and DPR prepared by the electricity department for availing the funds under the revamped distribution sector of the central government scheme। electricity department आचे हे केला। लीव फॉर द स्टाफ अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 15 दिसाची लीव तांकां स्पेशली दिवपा खातीर। पयलीं तांकां तितकी लीव मेळनाशिल्ली। इट इज एन सप्लाय ऑफ द 100 kVA आनी 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर्स आमी हे घेवपाक ताका कॅबिनेट एप्रुवलाक गेल्ले त्या खातीरच। इट इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ द श्री विठ्ठल M नायक इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन लोक आयुक्ता, तांचोच स्टाफ आशिल्लो ताका परत एकदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिसचेर अपॉइंट केला लोक आयुक्ताचो। Approval of the revised development master plan of the diversion of the existing PWD road inside the Malsa Narayani Devasthan, the old Mardol. त्याचा एक प्लॅन देवळाचो हे आशिल्लो, ताका प्लॅन रिवायज केला। फिलिंग ऑफ द ज्युनियर स्केल पोस्ट इन द गोवा सिव्हिल सर्व्हिस